Yes, reka nongere ngusuze kandi ngwikaze wahisemo kudukurikira by'umwihariko we wateye intambwe ukaza ugakanda subscribe ku Ibendera TV. Nizera ko umeze neza, nizera ko kandi ukomeje kugira impagarike n'ubugingo, ukomeje kunogerwa n'ubuzima. Tuje rero mu mwanya w'amakuru aba agezweho, n'amakuru menshi atandukanye aba yiriwe avugwa muri uyu mugoroba. Rero tuba tuje kugaruka ku makuru agezweho muri iri joro, amakuru utasanga ahandi ariho hose. Munyemerere amakuru yacu nze kukubwira yuko Perezida wa Angola Joao Lourenço ndetse akaba n'umuyobozi wa Afurika Yunze Ubumwe amaze gusaba ndetse ashyiraho igihe ntarengwa cyo kuba imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaze. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo hasohotse amakuru yavugaga yuko icyitwa ibiganiro hagati y'impande zirebwa n'ikibazo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo yaba yamaze kwemera kujya mu biganiro byeruye n'umutwe wa M23 ngo ku buryo ngo byaba bisa nk'ibyarangiye. Nyine cyari ikibazo kigiye gusa kugira ngo baganire, ngo uko ngabona nta kindi gisubizo yabona mo hano. Nyine ndaza kukubwira ko kandi umukuru w'ingabo z'umutwe wa M23 General Sultani Makenga yagaragaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitirira u Rwanda ibibazo by'umutwe wa M23 aruhora no kuba rugerageza kugaragariza isi impamvu uyu mutwe urwana. We rero akabishingiraho akavuga yuko uyu mutwe cyangwa se Repubulika y'u Rwanda iha inkunga ikomeye uyu mutwe, akanavuga yuko ingabo za M23 nyine ngo ziri muri iki gihugu ngari ibipupe bikoreshwa n'u Rwanda mu mboni za General Makenga. Aya magambo rero Felix Tshisekedi agenda atangaza. Iyi nkuru ndaza kuyikubwira, nkubwire byose byinshi kuri yo, nkubwire ikibitera se biterwa n'iki. Nindangiza kandi ndamanuka nze nkubwire hano kuri iyi nkuru yo irebana n'u Rwanda, kubwire kubirebana n'ububanyi n'amahanga, aho Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe amaze gutangaza yuko Ububiligi aribwo ntandaro y'umubano wazambye hagati yabwo n'u Rwanda, aho yasubizaga kubibazaga impamvu u Rwanda rwafatiye ibihano igihugu cy'Ububiligi bashaka kurushinja yuko ari rwo ngo rwaba ruri mu makosa. Ariko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda amaze gutangaza yuko aribo igihugu cy'Ububiligi aricyo ntandaro y'umubano mubi ndetse n'umwuka mubi urangwa hagati y'impande zombi, hagati y'ibihugu byombi, hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububiligi. Aya rero namwe mu makuru tugiye kuza kuba turambura no ku Ibendera TV, basaba gukanda subscribe kugira ngo tuze kubana kenshi, tujye tubana kandi kubane kugeza amakuru arangiye. Amakuru rero tugiye kuza kuhita tunatangira, ariko nyamuneka tera comment, tere like, ukore share, tuze kubana kenshi. Reka nambuke nirukanka cyane mpere kuri iyi nkuru ivuga yuko uwitwa umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa M23 General Sultani Makenga amaze kugaragaza Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witirira u Rwanda ibibazo by'umutwe wa M23 aruhora no kuba rugerageza kugaragariza isi impamvu uyu mutwe urwana. Uko Tshisekedi we avuga ko M23 ngari nk'ibipupe bikoreshwa n'u Rwanda mu mboni za General Makenga rero we akavuga yuko ngo Tshisekedi inshuro nyinshi yakunze kugaragaza ko nta M23 ibaho, ngo ahubwo ko bitwa ko bagize uyu mutwe ari abakoreshwa n'u Rwanda, akavuga ko rwateye igihugu cye kugira ngo rubone uko rusahura amabuye y'agaciro yacyo. Nyine General Makenga mu kiganiro yahaye umushakashatsi Alain Destèche wabaye na senateri w'Ububiligi kuva mu mwaka w'1995 kugeza mu 2011, ni umunyamabanga mukuru w'umuryango kandi MSF cyangwa se Médecins Sans Frontières, ni umuryango w'abaganga batagira umupaka. Yavuze ko ibivugwa na Tshisekedi ari ugushaka impamvu ku Rwanda. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka ko bugira impamvu y'ibibazo bwateje cyangwa se ibyabunaniye gukemura. Abanyarwanda baratwumva ndetse bagasobanurira isi ikibazo cyacu, ni abaturanyi bacu bakaba n'abavandimwe bacu. Ikindi natwe nabo bamaze igihe babangamiwe na FDLR.
General Sultani Makenga yunzemo ko usibye kuba u Rwanda ruvuganira M23 runamaze igihe kirekire rucumbikiye amagana y'ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo zifuza gutahuka zigasubira iwabo ariko zabuze uko zisubira iwabo kubera ubutegetsi bubi buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abajijwe kandi niba Tshisekedi yari afite ko ku mugambi wo gutera u Rwanda, Makenga yavuze ko ubwe nyine yabyitangarije. Ati byongeye kandi ingabo ndetse n'intwaro yari yarazanye muri Goma ndetse n'ubufatanye yari afitanye n'ingabo zo mu karere by'umwihariko z'u Burundi na FDLR kubyigange bigaragara yuko yari afite gahunda yo gutera u Rwanda. Ndetse nawe uretse n'amagambo ya General Makenga, uyu muyobozi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yagiye yumvikana kenshi yitangariza yuko afite gahunda yo gutera u Rwanda ngakaza ngagashmanika idarapo ry'igihugu cye mu mujyi wa Kigali. Reka kandi nkomeze kuri iyi ngiyi ya Perezida wa Angola amaze gushyiraho igihe ntarengwa cyo guhagarika imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Lorenzo yasabye impande ziri mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko zigomba guhagarika imirwano by'igitaraganya guhera kuri uyu wa 16 Werurwe 2025 ni kuri iki cyumweru nk'uko ibiro bye byabisobanuye. Lorenzo kandi yagaragaje ko ibi bizatuma ibiganiro bizahuza abahagarariye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro M23 kuva ku ya 18 Werurwe 2025 ngo bigomba kuzabera mu mwuka mwiza utarimo intambara nk'uko bimeze kuri ubu, ngo ku buryo ngo intambara zigomba kuba zashyizweho akadomo. Yagize bati nyakubahwa Joao Manuel Goncalves Lorenzo, perezida wa Repubulika ya Angola akaba n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza mu biganiro by'amahoro, asabye impande zishyamiranye guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera saa 6 z'ijoro ryo kuwa 16 Werurwe 2025. Uyu mukuru w'igihugu kandi yasobanuye ko mwihagarikwa ry'iyi mirwano ngo hakwiye guhagarika ibikorwa by'ubugome bikorerwa abasivili ndetse no gufata ibindi bice nabyo bikaba byahagarara. By'umwihariko yatungaga agatoki ku ngabo za M23 kuko nizo muri iyi minsi ziri kugenda zigarura uduce tugiye dutandukanye, aho barikomeje gutera intambwe ikomeye, barimo baragenda basatira umujyi wa Walikale kuko mu minsi yashize nakubwiraga imidugudu myinshi igiye itandukanye M23 yamaze kuba ifata, aho ivuga ko General Sultani Makenga yanavuze yuko gahunda gari gukomeza bakagenda bakagera Kinshasa, bakava bafata Kinshasa bagahirika ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse bakaba bahita bashyiraho guverinoma iyobowe neza idaheza umuturage wari wese ndetse itanga amahirwe angana ku baturage bose b'igihugu. Perezida rero wa Angola Lorenzo yafashe icyemezo cyo guhuza abahagarariye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 nyuma yo guhura na Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bahuye tariki ya 11 Werurwe uyu mwaka turimo wa 2025, n'ubundi bahura bagiye kuganira ku kibazo nk'iki ngiki, birangira Tshisekedi nawe yemeye ko agomba kujya mu biganiro. Gusa nkubwire ko kuri ubu kugeza n'uyu munsi nta official statement iratangazwa na leta y'iki gihugu k'ibiganiro byamaze kuba byemerwa, ahubwo aho Tshisekedi akaba akomeje kuryumaho, akaba afite n'ikimwaro kubera amagambo akomeye yagiye akunda gutangaza avuga yuko atazigera ajya mu mishyikirano n'uyu mutwe wa M23, bikaba byaramucanze rero yarabuze aho ahera yivuguruza avuga ko byaba ari ukwivuguruza, ariko ibiganiro byo birahari byamaze kuba official statement, nubwo u Rwanda rwo rwavuze yuko ruzabyemera ari uko rubibonye. Reka nkomoje ku Rwanda rero nirukanke njye ku mubano w'u Rwanda ndetse n'Ububirigi. Minisitiri Nduhungira amaze kugaragaza ko Ububirigi ariko bwazambije umubano wabwo ndetse n'u Rwanda. Ibi Minisitiri utweranye ndetse n'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe amaze kugaragaza ko Ububirigi ariyo ntandaro y'umwuka mubi cyangwa se umubano wazambye hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika y'Ububirigi cyangwa se n'igihugu cy'Ububirigi, ngo kuko ngibi byose cyangwa se ibyabaye byose byatewe n'igihugu cy'Ububirigi. Umwuka mubi rero watangiye gututumba hagati y'ibihugu byombi ubwo guverinoma y'Ububirigi yangaga ambasaderi wagenwe n'u Rwanda Vincent Karega muri
Nyakanga 2023. Iki ni icyemezo guverinoma y'Ububiligi yafashe itakimenyesheje y'u Rwanda, ahubwo ikagitangariza bwa mbere ku rubuga rw'Abanyarwanda baba i Bruxelles mu Bubiligi, bazwiho guhakana ndetse no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994 bacumbikiwe na leta y'Ububiligi. Ibi byatumye mu mpeshyi rero ya 2024 u Rwanda narwo rwanga bucece ambasaderi wagenwe n'Ububiligi. Minisitiri Nduhungirehe rero akaba yasobanuriye radio ndetse na televiziyo RTBF ati mu rurimi rwa diplomasi ibyo byitwa gusubiza. Ububiligi rero nicyo gihugu cy'i Burayi cyashishikariye gusaba ibindi bihugu ndetse n'inzego mpuzamahanga gufatira u Rwanda ibihano urushinja kugira ingabo muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gufasha umutwe wa M23 witwaje intwaro nyine. Gusa ibi ngibi u Rwanda rukaba rwaragiye rubihakana kenshi ndetse rubitera utwatsi, ruvuga yuko rutabishyigikiye ndetse icyo rwo rukiza imbere ari uko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakwemera kikajya mu mishyikirano kikaganira n'umutwe wa M23 ngo kuko ngo ahubwo biteje impungenge ku mutekano w'u Rwanda, kuko kuba barwanira ku mupaka w'u Rwanda ndetse bananyuzamo bakarasa ku Rwanda nyine ariyo mpamvu u Rwanda ruhora rutabaza. Ibi byatumye rero muri Gashyantare 2025 u Rwanda narwo ruhagarika ubufatanye mu iterambere rwagiranaga n'Ububiligi, rusobanura ko bwahisemo kubogamira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bushaka kurubuza amahirwe yo kugera ku nkunga z'iterambere zirimo n'izitangwa n'ibigo mpuzamahanga. Minisitiri Nduhungirehe kandi yasobanuye ko M23 ari umutwe w'abanyekongo urwanira abanyekongo bafite umuco wa kinyarwanda, bahejwe ndetse bakagirirwa nabi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati aba biganjemo Abatutsi bisanzeyo bitewe n'abakoloni bafashe icyemezo cyo guca imipaka, kandi Ububiligi nicyo gihugu gifite uruhare runini muri icyo kibazo. Yasobanuye kandi ko u Rwanda rudafite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ahubwo ko rwashyize ku mupaka ingamba z'ubwirinzi, ingamba zikumira ibishobora kuruhungabanya biturutse muri iki gihugu cy'abaturanyi. Ati u Rwanda ntiruri gufata ubutaka bwa Kongo, twashyize imbere ingamba z'ubwirinzi ku mupaka zirimo ibikorwa byo gukumira ibyahungabanya ubutaka bwacu. Mu myaka 30 umutwe wakoze jenoside yakorewe Abatutsi wabungabunzwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inshuro zitandukanye, ugaba ibitero bihoraho ku butaka bwacu ufatanije n'ingabo za Kongo. Yibukije kandi ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavugiye mu ruhame kazarasi Kigali, kandi ko nyuma y'urugamba rwabereye i Goma mu mpera za Mutarama 2025 ku mupaka hagaragaye intwaro zagombaga kwifashishwa mu gutera u Rwanda. Muri iki cyumweru kandi Minisitiri Nduhungirehe yagiriye uruzinduko mu Bubiligi, aho yari agiye kuganira n'ubuyobozi bw'umuryango umwe bw'Uburayi ufite icyicaro i Bruxelles mu Bubiligi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero w'Ububiligi Maxime Prevot yatangaje ko ubwo yamenyaga iby'uru ruzinduko yatumiye Minisitiri Nduhungirehe kugira ngo baganire, maze amusubiza ko bitashoboka. Ati ubwanjye natumiye mugenzi wanjye wo mu Rwanda kugira ngo duhure muri iki cyumweru, ubwo namenyaga ku munota wa nyuma iby'uruzinduko rw'i Bruxelles. Nababajwe nuko rero aya mahirwe atafashwe na mugenzi wanjye wamenyesheje ko gahunda ye itabimwemerera. Minisitiri Nduhungirehe kandi yabwiye iki kinyamakuru ko kuba umubano w'u Rwanda n'Ububiligi utameze neza aribwo bwabiteye. Ati kuba umubano w'ibihugu byombi utameze neza byatewe n'Ububiligi gusa. Minisitiri Prevot yatangaje ko nubwo ahandi bitameze neza, Ububiligi n'u Rwanda bikomeje ubufatanye mu gukurikirana abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994. Anagaragaza ko azakora ibishoboka byose kugira ngo ubu bufatanye hagati y'ibihugu byombi bugumeho, ndetse abakoze jenoside bagiryozwe baze baburanishwe mu Rwanda, bahabwe ubutabera abayikorewe. Reka mbashimire rero kubwo twubana, by'umwihariko we twabonye kuva amakuru atangiye kugeza arangiye. Mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mbifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Babwira nti turasubira mu makuru yacu ataha ya mukanya. Buri saha twebwe tuba tuje n'amakuru abagezweho, amakuru utasanga ahandi usanga ari twe tuyafite twenyine mu gihugu. Nizere ko utajya utarakanda subscribe, nizere ko wayikanze ndetse ugakanda kuri notification, ukemera notification ku buryo nkanda ndekura inkuru nawe uhita uyibona. Reka nkubwire ni ciao ciao.